Ambassadeur Chic, sous-préfet, l'ami d'enfance, protecteur à Dieu, le prophète de Jules Djonolo. Ok, Kamoteken, parce qu'on n'a pas le temps, on doit démarrer. Un instant, je vais couper mon... je vais faire une chose vite, vite, j'arrive... va apagar à cause de la lampe, elle comme ça. Ah, Ndinga, Ndinga. Kambote. Je vous disais Ndinga. Ndinga. J'étais mieux. Merci, Tata. Ndinga, Tata, Luvuvamu. C'est Wakanako. Ok. Si vous nous suivez, merci beaucoup. On va apprendre la langue de nos ancêtres. C'est notre langue maternelle, Kikongo. Muito obrigado. Vamos aprender a língua dos nossos antepassados. A nossa língua materna, Kikongo. Só que desta vez mudamos, né? Vamos começar. Quer dizer, vamos ter duas partes. A primeira parte é live, depois ficamos em aula prática de conversa em Kikongo sem live. Não vai estar live. On va, disons, on commence avec le live, 30 minutes après, on va stopper, et puis nous, on va continuer sans les lives avec la leçon pratique. Donc là, on va commencer à dialoguer en Kikongo. T'as le Vuvamu? Ah, ok, tout a dit. Tout un délai. Nengo toko, tomo quiz, hein? Gizambote. Mahingeto.
Hmm. Ok, tu tournes de... je crois que ça c'est en français. En portugais. Ok. Parce que Nengo Tongo Togo. Ok. Elle veut passer à quelle ville de novo, n'est pas? Que c'est Fato. Cambote. Oh! Peut-être elle veut vraiment, ok. Vamos fazer a revisão, né? Porque não tomou outro fator muito, né? Vamos convidar. Ok, écoutez, preste atenção. Vonga maluizila mangongeza malu maluvutukila makala mansi zatambi. Vou repetir. Vonga maluizila mangongeza za malu maluvutukila makala mansi zatambi. Ondele. Vamos. Ngome Samalu. Vonga maluizila. Vonga Maluizila. Se pode, Silvão. Vonga Maluizila. Mangongeza malu. Mangongeza malu. Naluvutukila. Naluvutukila. Makala. Mantiza tambi. São dois verbos. Mantiza tambi. Cuisa. Manga Luizila. E vutuka. On a deux verbes, cuisa et vutuka. Quel est que dit ça? Vonga maluizila, mangongeza malu, maluvutukila, makala mansiza tambi. Tutondele. Nengo tomato peut tentar, faz favor. Vonga maluizila. Mangongeza malu. Mangongeza malu. Maluvutukila. Makala matizantambi. Aquilo aí você não. Aí você não pode olhar. Eu estava esperando, estava a ver. Vava veut dire, ça dépend. Vava. Dans ce cas, Vava. Cherchez, hein. C'est d'ici, hein. Quand on dit. Va, Tuna. On est d'ici. Maintenant, dans ce cas-là, quand ils disent que. C'est cool. C'est où là c'est la phrase? Quelle phrase? C'est là dans le Vavaya c'est écrit là. Après, quand tous les noms là, ça partir Nengwa, Maria, Edouard, Tungo, tout ça là. Ah non, tu lis sur la télé là. Quand j'étais petit, donc Vavaya Kele Kindende. C'est ça tu dis, non? Ouais. Vavaya Kele Kindende. Matondo, non, Matondo qui a. Vavaya Kele Kindende. Quand j'étais donc, dans ce cas-là, quand j'étais. Qu'est-ce que je dis? Ok. Donc, moi, lui, il dit là, Mangongeza Malu, Maluvutukila Makala Matiza Tambi. Ngongeza Malu. Tiza Tambi. Ngongeza Malu. Tiza Tambi. Ok. Vamos ainda la deuxième audio. Ekua kotwa ikotwanga kailubukwangako. Ekua kotwa ikotwanga kailubukwangako. Taluvu vamos. Ekua kotwa ikotwanga kailubukwangako. Nessa frase temos quantos verbos? Quer dizer, os principais verbos são dois. Quais são? Kotwa ilubukwanga, que vai canga, vai cá. E o infinitivo? O infinitivo de lubukwanga. O infinitivo vai cá. Lubukwanga.
Non, lubuka. Lubuka. Lubuka ou vaika, mesma coisa. Le définitif c'est vaika ou bien lubuka. Et au second verbe, le deuxième verbe, kotoi, le premier c'est le kotoi kota et lubuka. Tutondele. Là, você não está aparecendo agora, vai bater Makonzo. Como é que vai fazer Makonzo? Ok, temos esse aqui. Nengo toko ekuwa koto ikotwanga kailubu kwangako. Vou tentar. Kota ikotanga. Ekuwa Ekuwa. kotwa Ikotwanga. Ikotwanga kailubu kwangako. Kaikubu kwangako. Kailubu kwangako. Kailubu kwangako. Muito bom. Ekuwa koto ikotwanga kailubu kwangako. Tata Daniel, de novo, tata vamos. Nkuwa kota ikotwanga kailubu kwangako. Je vais vous mettre au display aí. Ku kotwa ikotwanga kailubu kwangako. Ingeta ku kotwa ikotwanga kailubu kwangako. Vamos praticar já, on va maintenant, d'ici on va appliquer, hein. Ma tête à nouveau, se esconder, não vai fazer nada, não vai dar, né? Kuna kutuka ngekuwa ikuvutukanga ekuwa. Kuna kutuka ngekuwa ikuvutukanga ekuwa. Tata vamos. Kuna ikotwanga ikuwa. Non, un momento, vou repetir, attends. Un momento. Ouve bem, ouça bem. Kuna kutuka ngekuwa ikuvutukanga ekuwa. Kuna kutuka ngekuwa ikuvutukanga ekuwa. Tata vamos. Kuna itukanga ekuwa ivutukanga ekuwa. Kuna kutukanga ekuwa kuvutukanga ekuwa. Kuna kutukanga ekuwa kuvutukanga ekuwa. Exato. Donde vem, né? Depois regressa, volta para lá. Tata, que diz assim, tu? Kuna kutukanga nkuwa kutuvutukanga nkuwa. Então, kuna kutukanga kuwa. Kuna kutukanga, attention à la tonalité, hein? Kuna kutukanga kuwa, ku. Allez-y. Kuna kutukanga nkuwa. Très bien. Kuvutukanga ku. Kuvutukanga nkuwa. Oh, je peux dire, ikuvutukanga, moi ça va. Kuna kutukanga ku, kuvutukanga ku. Kuna kutukanga ku, kuvutukanga ku. Kuna kutukanga ko. Kuna kutukanga ku. Kuna kutukanga ku. Kuvutukanga ku. Kuvutukanga ku. Dá para ler aqui, consegue ler? A penúltima linha. Aquela. Kuna kutukanga ku. Kuvutukanga ku. Muito bom. Kuna kutukanga ku, kuvutukanga ku. Ok, trata de novo. Kuna kutukanga nku kuvutukanga nku. Tutondele. Agora, vamos fazer a aplicação. On va maintenant pratiquer. Nós estamos a vir na tua casa, Tata Luvamu. Chegamos. On est chez toi, Tata Luvamu. C'est papa qui
c'est papa qui vient avec ça. Il est le directeur, disons, le représentant de la délégation, le chef de la délégation. Elle est le chef de la délégation. Então, chegando à tua casa, a filha dele, ou vice-versa, a filha dele vai se casar com a tua filha. Basicamente, é a tua filha, né? Os homens, c'est la fille de papa Louvamou qui va se marier avec ton fils, qui te dit ça. Là, vous venez d'arriver, ele chegou, acaba de chegar, depois bebe água, pronto, tudo que é informal, depois vous allez vous installer, après on va débuter le dialogue formel, vamos começar a conversa formal, né? E você que vai receber a délégation, tu vas recevoir la délégation. Alors, qu'est-ce que tu dis? O que você vai dizer? Bate as palmas, depois... Non, esse não são palmas, esse é ma conta. Je dis ma conta, esse é ma conta. Ma conta c'est comme ça. C'est pas... Non, ça c'est pas ma conta. Kuna kutukanga nkuwa, ivutukanga nkuwa. Não, não. Você está Vongoleza Maluíse lá. Vonga Maluíse lá. Vonga Maluíse lá. Mangongeza Malu. Mangongeza Malu. Maluvutukila. Kaluvutukila. Makala. Makalamantambi. Makalamantiza tambi. Makalamantiza tambi. Tutondele. Alors, você recebeu o Tata Justiça, né? Com a delegação dele depois. Vous êtes reçu, soyez le bienvenu, Tata Justiça. À toi de répondre. Matata Luvuvam. Ekua, Kotoa, Ikotoanga. Alors ça, c'est la deuxième phrase traduction. La première phrase, c'est... Ça, c'est la signature, hein? C'est ce que tu viens de dire. Mais avant ça, tu dis remercie. Kunagutu kan... Kunagutu kan ku. Et kunagutu kan kua. Kuvutu kan kua. Très bien, et après? Ekua, kotoa ikotoa. Enkua, kotoa ikotoanga. Kotoa ikotoanga. Kotoa ikotoanga. Kailubu kwanga ko. Tutondele. Nengo tomo tu internet. Primeiro, não, são duas. Ela que recebe, quer dizer, a delegação, né? Os visitantes, né? Ele diz, vai pronunciar aquelas palavras de boas-vindas. Vonga Maluísila, Mangongeza Malu, Maluvutukila, Makala Matisa Tambi. Explicamos aquela vez, não? Basicamente a expressão quer dizer que sejam bem-vindos, né? Se houve obstáculos de onde vieram, que a caminhada foi difícil, mas no regresso que tudo corra bem. Depois você que é visitante, né? Responde, agradece, vous remerciez tout d'abord en disant Kuvutungaku. Ok, muito obrigado pelo acolhimento. Merci beaucoup. Après, tu dis, vai dizer Kotoa ikotoanga, Kailubu kwanga. Quer dizer que vamos assinar um acordo aqui, vamos começar a nossa conversa. Não vai haver luta, nem vai haver palavras, né? Insultos. Ofensas. Não vai haver ofensas, exato. Não vamos insultar ninguém aqui. Ok. Nengo tomotoko. Tata Luvu, que tu está na tua casa, está chegando na tua casa. Tata Luvu Mungwau, né? Ingeta Mungwau, né? Oh, ok. Está chegando na casa, Tata Nengo tomotoko, com tua delegação. Agora, Nengo tomotoko vai te receber. Nengo tomotoko, você que vai receber. Vonga Maluíse. Começa ainda por... Ok. Tata Kitusiso? Tata Luvu. Luvuvam.
Ndonga malu izila. Mangongeza malu. Mangongeza malu. Maluvutu kila. Mavutu Maluvutu kila. kila. Makala. Makala. Matiza ntambi. Matiza ntambi kudala kela pala. Matiza ntambi. Matiza ntambi. Ok, meu irmão. Querido irmãozinho. Ok. Maintenant, ce tata qui te dit ça. Bon, on est nous deux maintenant. Alors, c'est toi et moi. Oh, avec Tata Lungi. Ah! Ouais. C'est moi, je vais c'est moi qui te reçois. Moi, je vais. Ouais, tu me reçois. Ma Tata Mpanzo. Vongama Luizila. Mangongeza malu. Maluvutukila. Makala Mantisa Tambi. Ah, ma tata, tutondela. Ingeta. Kuna utuka ku, kuvutuka ku. Bonso za tata, ku, koto anga. Kaibuku anga ko. Tutondela tata. Ok, c'est bon, on va arrêter là pour le moment, pour le direct, hein. On va continuer le dialogue. Vamos parar aqui, tá bom, né? Continuamos a nossa aula. Si. Ok. Si vous nous suivez, on va arrêter là parce que on va maintenant faire le cours, la leçon pratique. On va dialoguer, on va pas être en direct. Nous vamos estar em direto porque vamos fazer a aula prática. Conversa aqui com tout on délai. Moi, je vais stopper. Vérifier que c'est stoppé. Hein.